igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abasirikare babo bakomeje guhungira Bukavu, ibintu byahindutse. Ni mu gihe kandi hano mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Nibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kumvikana umwuka w'intambara kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugera muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo kuwa kane ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu mu mujyi wa Goma mu masaha y'ijoro, aho bitangazwa ko FARDC yagerageje kugaba ibitero. Turaza kandi kubabwira ko abasirikare benshi ba FARDC barwanaga muri teritwari ya Karehe bahungiye Bukavu ku bwinshi. Turaza kandi kubabwira ko Afrika y'Epfo yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare bayo bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi muri Afrika y'Epfo biri gutangazwa ko baba bagiye gucyura ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira inkuru nziza aho abanyamadini basabye leta kuganira n'umutwe wa M23. Turaza kandi kubabwira ko Perezida w'Ubumwe bw'Uburayi yizeye ko ibiganiro by'i Dar es Salaam bishobora gutanga ikizere ku kurangiza intambara. Ibiro ni ibiganiro bizahuza umuryango wa SADC ndetse n'umuryango wa EAC, akaba rero ari inama itegerejwe na benshi kugira ngo bumve ikizavamo. Indi nkuru nziza ku banyarwanda bose by'umwihariko bagizweho ingaruka n'imirwano mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, nuko leta y'u Rwanda yemeje kwishyura ibyangijwe n'ibisasu byaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kugera kuri training wing aho bitangazwa ko abaturage bakomeje kugenda batozwa ibya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko kugira ngo barinde Ibukavu. Turaza kubirebera hamwe. Turaza kandi kubabwira ko inama yakozwe na FARDC mu buryo butunguranye yatumye mu Minembwe haba ubwoba bukomeye, aho abaturage bari kwibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko kandi hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare. Ni mu gihe Katanyamaza amaze kugota ikibuga cy'indege cya Minembwe. Nshuti bavandimwe, tubaye ikaze kuri page y'amakuru akomeye yagezweho kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 7 Gashyantare 2025. Tubaye ikaze ku murongo wa telefoni, turi kumwe n'imboni zacu Bwana March Kurani ndetse turazkwakira na Karemba Aimable atubwira ibiri kuba ndetse n'amakuru agezweho. Bwana March Kurani, waramutse neza? Bwana March Kurani, ngira ngo ibintu bikomeje kugenda biba nabi, ariko mbere yuko twinjira mu makuru nyirizina, intare za Sarambwe cyangwa se na Alliance Fleuve Congo baraye basohoye itangazo, ngira ngo niryo twaheraho mbere yuko uza kutwinjiza utubwira ibizigoma ndetse n'abasirikare bivugwa ko ba FARDC batorotse by'umwihariko bari bari kuri MONUSCO. Ubwo turahera ku itangazo, ranyimira mbanze ndisomera abadukurikiye. Ni itangazo ryasohotse muri rw'Igifaransa ariko ndagerageza ndikire mu Kinyarwanda, ubwo tugaruke noneho tujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni itangazo ryasohowe ku itariki ya 6 Gashyantare 2025. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 riramenyesha rubanda ibi bikurikira. Kuri nimero ya mbere bagize bati ingabo za leta ya Kinshasa ziri gukomeza gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivili. Ku itariki ya 6 Gashyantare 2025 indege ya gisirikare FARDC Sukhoi yaturikije ibisasu mu bice bituwe cyane cyane ahitwa Nyabibwe no mu bice bihakikije, bihitana abaturage 4 harimo n'umwana muto. Ku mwanya wa kabiri bagize bati turamagana byimaze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi turamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya MONUSCO mu mujyi wa Goma yarekuye abarwanyi 100 barimo ingabo za FARDC ndetse na FDLR kugira ngo bajye guhotera abaturage. Twafashe 5 muri bo, 3 ba FARDC n'abandi 2 ba FDLR bari bafite intwaro enye ndetse na magrenade. Mu gihe kandi AFC ikomeza igira iti AFCM 23 irafatanya n'abaturage b'abasivili kandi yongeye kwemeza umuhate wayo wo kurinda no kurengera rubanda kimwe no kuzirikana umutekano w'imyanya yacu yose tugenzura. Umuryango wacu urongera kwibutsa ko ibiganiro byimbitse kandi bifite ukuri ku bizateye amakimbirane ari byo byonyine bishobora gufungura inzira y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Goma ku itariki ya 6 Gashyantare niho ibi byanditswe
bigizwe n'itangazo ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka. Uyu ni umuvugizi wa komisiyo ya AFC. Akaba rero ari ibiri gutangazwa mu gihe bwana Omar Shkolani bitangazwa ko abaturage basize ubuzima ku gitero cy'indege. Ese ubyifashe gute Nyabibwe, by'umwihariko heri Goma aho aba baturutse MONUSCO bateje ibibazo bikomeye rubanda? N'ubwango bwana Riyo ibibazo bikomeye cyane, ngira ngo urabizi ko ku munsi w'ejo hano hari hiriwe mu by'ukuri navuga inkuru nziza gusa, hari hiriwe ibyishimo by'abaturage ndetse n'abayobozi bamaze kwerekwa abayobozi bashya. Yego, ibyo rero byaje kurangira bwana Riyo mu by'ukuri bitagenze neza mu masaha y'ijoro mu mugoroba wa joro nibwo hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amasasu guhera nko mu masaha y'isaa 2 saa 3 gutyo. yego, ndetse biza ariko mu by'ukuri kuba ahantu mu by'ukuri hari hiteguwe ahubwo hari hizewe umutekano. ngira ngo urabizi ko MONUSCO ifite ikigo hano hafi y'ikibuga cy'indege aho yagiye icumbikira ndetse n'abasirikare ba FARDC. wenda hari n'abantu batari bazi ko hari abasirikare ba FARDC ndetse na bamwe mu ba FDLR bihishemo baba FARDC n'ubundi ni agati gakubiranyije, ngira ngo wenda abantu barabizi. yego, bageze gutya si ubwa mbere n'ubundi ngo bari bamaze igihe babigerageza, ariko noneho bishobora kuba byaje kubabana ibintu bikomeye cyane. ndavuga abasirikare ba MONUSCO. yego, dore yuko nyine nabo byanga bikunda baba bari kurwana nabo, ariko nabo ku rundi ruhande tukanakeka ko hashobora kuba harimo akagambane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. yego, barasohoka rero basohokana ibikoresho. ngira ngo urumva ibyo Alliance Fleuve Congo M23 batangaje, uri kumva neza yuko bari bafite amagrenade, bafite buri kintu cyose, ndetse bari bateguye guhungabanya umutekano mu buryo bugaragara. yego, bagira gutya rero batangira kurasa, bakarasa kandi mu buryo ubona yuko bwari bugamije kwataka ibice byinshi, kandi ibice batangiriyemo akaba ari ibice by'intare za Sarambwe. birumvikana n'ubwo MONUSCO ihari, ariko hari n'aho intare za Sarambwe ziherereye. basa n'abarwanye, ariko hakagira abandi bagiye basimbukira mu bice byegereye abaturage bakagenda biruka barasagura. mu makuru tunafite ngo hari amakuru y'uko n'ubundi MONUSCO iri kujya ibahereza ibiganiro bigaragaza yuko byanga bikunda bagomba kugaragaza ko batsinzwe bakamanika amaboko bice bindi igisirikare cyabo kirimo. yego, noneho rero ngo bakumva ibyo ngibyo ngo ntabwo bashaka kubyumva. bakaba kandi ngo bari bafite gahunda bavuga yuko batekerezaga ko nko mu minsi 5 byibura ngo igisirikare ndetse na guverinoma muri rusange ngo bazaba barashyizeho gahunda ishoboka iyo ari yo yose yo kuruganiza mu buryo bushoboka. noneho ngo hakagira imisada babona bakazava hano n'ubundi barwana. yego, rero ubwo bashakaga uburyo bwose kugira ngo baze kubona uburyo barasa. niba narasa ariko ntabwo bari bizeye ko ari burwane intambara, ahubwo bumvaga yuko bagiye kwishakira amayira yo gucika kugira ngo basange bene wabo bari mu bice bitandukanye. hari aho bivugwa yuko hari abari bamaze gukora ngo amakomande y'ubwato bagiye mu Jenoside Kivu, abandi bakanatekereza yuko ngo bari gucikira mu mashyamba nyine ya za Virungi yo hejuru, mu mashyamba nyine ya Nyiragongo, kugira ngo basange abandi, kuko harimo bamwe bakirimo rwose. byo ntabwo ari ibintu umuntu yahisha mu mashyamba, hari utuzingazinga tugiye turimo. yego, ubwo ariko ndakubwiza ukuri ntabwo uru rugamba rwabahiriye, nubwo bwose bahitanye ubuzima bw'abantu, ariko nanone ugereranyije n'ikigero cy'ibyo bateganyaga, biragaragara ko bateganyaga kuza gukora ibintu bibi cyane, ariko intare za Sarambwe zahabaye zirabarwanya, ndetse biza kurangira nyine urwo rusaku rw'amasasu rudakomeje kugenda rwumvikana, ku buryo na magingo aya ngaya nakubwira yuko hasa naho batuje rwose, usibye ko nyine igisa n'amasuku cyongeye gukomeza. ubwo ngo gahunda yari yo kuza guca ruhinga ya nyuma intare za Sarambwe, noneho ngo bakabafatirana ku buryo rero ngo bagomba kugira gutya rwose ngo bakangiza ibice ku rwego rukomeye. ariko icyo nakubwira mu buryo bugaragara bakubititse ku rwego rwo hejuru.
yego bwana marshkora nibyo ni ibiri kuba ese hari umuturage byahungabanyije wenda hakaba hari abongeye kuzinga bagahunga bakavuga bati umutekano haturi ntabwo wizewe? oya nta abaturage ntabwo bigeze bahunga mu buryo bugaragara kereka wenda bamwe bagiye bava mu bice bimwe bajya mu bindi ariko nta muturage ugeze uva wenda nko mu rwagati mu muco wa Goma ngo have nta muturage ugeze umupaka nta muturage ugeze nyine urenga Goma kuko nta nubwo byamaze igihe kinini cyane gusa nyine byari bifite imbaraga bigaragara ko bari bananiranye bari biteguye mu by'ukuri gukora amahano nubwo nyine intare za Sarambwe zahabaye. Yego ku birebana no guhumuriza abaturage haba wenda hari ibindi biganiro byongeye kuba kugira ngo abaturage bahumurizwe bumve ko nta gikuba cyacitse? cyane birimo birabaho mu bice bari bagiye baherereyemo aho hose intare za Sarambwe zakoraga patrouille ntabwo bigeze baryama niko navuga habayeho nyine ibiganiro bagenda bahumuriza abaturage mu buryo bugaragara ndetse hari n'abandi bakomeretse baraye bagejejwe kwa muganga abitabye Imana biteganyijwe yuko bashobora kuza gushyingura uyu munsi cyangwa ejo kuko urumva nyine ni ibintu byihutirwa. Byaba bifite aho bihuriye wenda no kuba MONUSCO yabishyigikiye ko FARDC yakomeza guhungabanya umutekano cyangwa mu makuru ufite ni uko ibi byaba byabaye mu buryo bw'impanuka? Bwana rero ukurikije uburyo ikigero cy'abasirikare cyanganaga abasirikare 100 ntabwo ari abasirikare bake bwana rero. Yego ntabwo ari abasirikare bake biragaragara ko bari bafite gahunda yo gukora amahano ku rwego rukomeye ariko nyine ku bw'amahirwe intare za Sarambwe zabategereje kandi mu buryo bugaragara biragaragara ko byapfuye ubusa kameme ntabwo bavuga ngo ni uburyo bw'impanuka kuko amaperereza aracyakorwa wabonye mu byo Lawrence Kanyuka kare yatangiye atangaza wenda usoma itangazo yashyize hanze nyuma ariko bikiba ari breaking mvuga agira ngo amenyeshe abaturage biri kuba direct wabonaga yuko nawe yababajwe kandi arimo arashinja MONUSCO yuko yagize uruhare mu kubarekura rero birumvikana yuko hakiri kugira gute hakiri mu by'ukuri gushaka amakuru yose nyine kugira ngo abantu bamenye ngo ni iki kijya mbere ese MONUSCO yabigamije iki cyane ko muranabizi ko bamwe batangiye kuva hano muri Goma berekeza igenda ariko baciye mu bihugu bindi rero birumvikana ko bwana rero ntabwo ari ibintu wahita wizera uvuge ngo ni impanuka ngo ni iki kuko urumva bari bateguye ku rwego rwo hejuru ukurikije n'ibikoresho intare za Sarambwe zabatse bari bateguye igikorwa kibi cyane ahubwo ngo mu makuru tunafite yego banateganyaga kuza guhungabanya umutekano muri kiriya gihe cy'ibirori. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Gusa nyine MONUSCO gukomeza kugerageza ndetse n'intare za Sarambwe ziri nazo ngo zari zihagaze kumva ku rwego rwo hejuru noneho rero ubwo biza kurangira bibapfubanya ariko urumva n'ubundi umugambi bawukomeje gusa ikigaragara intare za Sarambwe nyine zahabaye mu buryo bwose buri kugaragara. Yego mbere ko turi buze kujya kuri aya makuru yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo Bwana
Omar Shukrani, reka tubanze turebe ibiri kuvugwa muri Afrika y'Epfo, ubwo turagaruka kutubwira n'ibivugwa ku basirikare ba FARDC bari guhunga urugamba bakajya i Bukavu. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabwiye inteko nshingamategeko y'iki gihugu ko yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare 14 baguye mu mirwano yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi Perezida Cyril Ramaphosa yabitangaje ku itariki ya 6 Gashyantare 2025 ubwo yagezaga ku banyafrika y'Epfo uko igihugu gihagaze. Yatangiye yibutsa ko bateraniye mu nteko nshingamategeko ko abari aho kubwo kunamira abasirikare bari mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari nako asoma amazina yabo. Ati, nyakubahwa perezida w'inteko nshingamategeko, wakoze kudufasha guha icyubahiriza intwari, ndetse nategetse ko ibendera ry'igihugu rimanurwa kugeza mu cya kabiri. Mu kubaha izi ntwari bizamara icyumweru, bizatangira ku itariki ya 7 Gashyantare 2025 mu gitondo. Perezida Ramaphosa yavuze ko aba basirikare bari kumwe n'abandi bo mu muryango wa SADC baburi ubuzima mu bikorwa byo kurinda no kubungabunga uburenganzira bw'abanyekongo. Akita kuri ayo magambo yo kurinda abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abagize inteko nshingamategeko ya Afrika y'Epfo bazamuye amajwi bavuza induru, na cyane ko bamaze iminsi bagaragaza ko badashyigikiye iby'ubutumwa bwo kurinda amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bakamushinja kurinda inyungu za Perezida Ramaphosa n'abandi bantu bakomeye. Perezida Ramaphosa yakomeje agira ati, abo basirikare bafashije abo baturage kubaho mu mahoro n'umutekano, babuze ubuzima batarangamiye umutungo kamere cyangwa ubutaka, ahubwo babuze ubuzima kugira ngo bacecekeshe intwaro kuri uyu mugabane burundu. Turabashimiye. Ku itariki ya 26 Mutarama 2025 nibwo hatangajwe inkuru ya mbere yavugaga ko abasirikare 13 barimo abo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO n'aba SADC bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baguye mu mirwano muri icyo gihugu. Icyo gihe byatangajwe ko abasirikare barimo 9 ba Afrika y'Epfo, 3 bakomoka muri Malawi n'umukomoka muri Uruguay, ariko imibare iza kwiyongera bivuga ko abapfuye bageze kuri 14 ku ruhande rwa Afrika y'Epfo. Ni ibibazo byateje intugunda muri Afrika y'Epfo, aho abadepite bateye utwatsi ibisobanuro bya Minisitiri w'Ingabo Angelina Matimosaga bavugaga ko izo ngabo ziri kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bavugaga ko zagiye kurwanira impamvu itumvikana, bityo ko zikwiye kukurwayo. Biteganyijwe ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango w'ubukungu bw'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC bazahura bakaganira kuri ubutumwa bwa SAMIDRC butavugwaho rumwe. Icyakora hari ibihugu byatangiye kubwikuramo, aho ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yategetse ko ubuyobozi bw'ingabo bugomba gutegura uburyo bwo gucyura abasirikare b'icyo gihugu bari mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo za SADC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 ku ikubitiro hoherejwe ingabo 5,000 zirimo 2,900 za Afrika y'Epfo ziyobowe ubu butumwa, izindi 2,100 zirimo izaturutse Tanzania ndetse n'izaturutse muri Malawi. Ku itariki 23 Kamena 2024 byatangajwe ko SADC yohereje izindi ngabo Igoma ziva ku 5,000 zari zisanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru zigera ku 9,000. Bivuga ko Afrika y'Epfo yongereyeho ingabo 2,600, Tanzania yongereyeho ingabo 750, Malawi yo yohereza ingabo 1,000. Icyakora izo ngabo ntizigeze zitanga umusaruro zari zitezweho na leta, kuko zitigeze zigira icyo zikora kuri M23, kuko M23 yagiye yigarurira ibice byinshi ubwizi ngabo zari zimaze kugera muri iki gihugu. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu biri gutangazwa Perezida wa Afrika y'Epfo yaciye amarenga ko ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zishobora gutaha. Ibiro Perezida Ramaphosa bigarutseho ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 ubwo yagezaga ijambo ku baturage, aho rero yavuze amagambo agaragaza uko ibintu bimeze. Ibyo rero bikaba rero ari ibintu yavuze agira iti kugaragara kw'ingabo za Afrika y'Epfo zigarura amahoro mu burasirazuba
burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibihamya by'ubushake bwacu mu gushaka igisubizo cy'amahoro mu ntambara zimaze imyaka myinshi ndetse zahitanye miliyoni z'abantu bakaba bagaruka mu byaba bandi. Perezida Ramaphosa yavuze kandi ko igihugu cye gisaba impande zihanganye mu ntambara zitandukanye ku isi gukora ibishoboka byose kugira ngo zishake ibyaba igisubizo cy'izi ntambara binyuze mu mahoro. Agaruka ku masezerano y'u Rwanda agamije gushakira ibisubizo ibibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagize ati muri ibi biganiro harimo no kubaha iby'u Rwanda. Tuzitabira kandi inama izahuza SADC ndetse na East African Community iteganyijwe kubera muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru. Tuzagaragaza ko hakenewe guhagarika imirwano ndetse no gusubukura ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cy'intambara. Perezida Ramaphosa yakomeje agira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abasore bacu abasirikare bacu bagaruke mu rugo. Ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butavugwaho rumwe n'abanyamategeko ndetse n'abandi bavuga ari kijyana muri Afrika y'Epfo, by'umwihariko abagize inteko nshingamategeko. Bwana Marishwa reka dukomeze page y'amakuru yacu utubwire ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aho rero mbona hano hari bimwe wari wanyohereje ku rubuga rwa WhatsApp umbwira ko ahitwa Kazingo muri Sud Kivu imyitwarire y'ingabo za FARDC muri Kazingo biteye impungenge. Bimeze gute? Ngo ibi ni ibice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragaramo abasirikare ba FARDC, ariko mu by'ukuri bari gukora amahano ku buryo banateye ubwoba abaturage. Batangiye kuza hari ikirongo kinini ndetse nabo batangira gutekereza ngo intare zasarangwa babona zinjiye ahangaha, ariko nyuma baza kubona yuko ari abasirikare ba FARDC. Mu bikorwa bakomeje kugenda bakora barimo baragenda bahiga abaturage cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakagira gutya bakabahata ibibazo, bamwe bagakubitwa, abandi biranakekwa ariko hari bamwe batangiye gufungwa. Noneho baje hari ikirongo ndetse baza rwose kuhagaragariza yuko ngo bagomba kuhakoresha nk'aho bagomba kwitoreza kuko ngo bashaka kwambara iminsi, ariko nanone babona yuko ibintu bitari bworohe kuko abo baturage bakomeje kugenda bagatabaza intare za Sarambwe. Yego, ubwo niko rero kuza gukora operasiyo y'ubusahuzi yakozwe n'uruhande rwa Wazalendo, biza kurangira nyine bagiye gutya abaturage batabaje babindura Wazalendo babona kwirukanka, ariko ahantu hakomeje kugenda hagaragara ikintu cyitwa ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe kandi ubwo hakomeje kugenda hagaragara ibitero mu bice bitandukanye cyane cyane bya Nyabibwe, kuko ku munsi w'ejo ngira ngo habyumvishije na M23 babitangaje, hanakoreshejwe indege. Cya kibuga cy'indege cya Kavumu batangiye kugihagurutsaho indege, byumvikane ko bwana niyo iyi ntambara igiye ahubwo gukomeza. Noneho intare za Sarangwe zikaba zigiye gukora operasiyo karahabutaka yo gufata iki kibuga cy'indege mu buryo bugaragara. Yego, mu yandi makuru rero abahagarariye Kiliziya Gatolika n'amadini ya Gikristo Protestante batangaje ko ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byageraho bitarimo M23. Abayobozi bahagarariye amadini n'amatorero abumbatiye abayoboke benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze ko hakwiye kubaho ibiganiro n'impande za politike zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itari ya leta ariko na M23 ikabitumirwamo. Ni mu gihe radio RFI yanditse ko umunyamabanga mukuru wa Eglise du Christ au Congo Eric Nsenga yavuze ko nubwo abantu bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa n'abarwanya iki gitekerezo, nta mahitamo hari kuko aricyo gishobora gutanga igisubizo kirambye. Ati mu kibazo cya M23 mbivugiye aha, twebwe ntabwo tuhabereye kuvuga ngo kanaka no umumarayika kanaka ni sekibi, dukeneye kugera ku gisubizo mbega sinumva ukuntu twavuga ko dushaka amahoro ariko tugakomeza kwinangira kunyura mu nzira zituganisha mu gishuko. Yagize ati gahunda yacu ni ugushaka amahoro, byaba ari ukubeshya kuvuga ko ushaka amahoro udashyize impande zose bireba mu biganiro.
rero aha tuvuga mu buryo bweruye kandi abarebwa n'icyo kibazo baragaragara. Harimo M23 yirengagijwe, hari byinshi byo kuganiraho, ariko icyambere ni ukwibaza ngo dushaka iki. Ntabwo dushobora gukomeza kuvuga ngo dushaka amahoro kandi duhunga inzira yazayatugezaho. Uyu muyobozi yavuze ko iki gitekerezo bagihaye Perezida Tshisekedi ntiyacyanga, nyamara mu bihe bitandukanye birimo n'ibyavuba yagiye haranira kuvuga ko kuganira M23 ari ukurenga ku murongo utukura, kuko awita umutwe w'iterabwoba. Ubwo Perezida Tshisekedi Chilombo yakiraga abayobozi n'abanyamadini n'amatorero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 4 Gashyantare, Cardinal Frodoli Ambongo yasabye abatuye mu burasirazuba bw'iki gihugu ko bahabwa amahoro kuko nta gicumuro bafite. Yagize ati twebwe nk'abashumba duhangayikishijwe n'ikibazo cy'abavandimwe bacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bari kunyuramo. Ntabwo twumva ikibi bakoze gituma badafatwa nk'abantu, kandi iki kibazo kimaze imyaka 30. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakajije umurego nyuma y'uko interahamwe n'abahoze mu ngabo za XFAR bahungiye mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho bishe abarenga miliyoni. Abaje kuvamo baje rero kuba bashinga umutwe wa FDLR ukomeza kuba ingengabitekerezo ya jenoside no kwica Abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Marc Korani rero nyemerera tujye kuri page ijyanye n'imyitozo ikomeye umaze iminsi umbwira iri guhabwa abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko kugira ngo barinde umujyi wa Bukavu. Kuri ubu ngubu bihagaze gute? Bwana Rio, no kurinda umujyi wa Bukavu gusa, kuko bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafite gahunda yo gukomeza ibitero. Ngira ngo urabona ariko banatinyutse noneho guhagurutsa indege mu bintu bitabaye ibindi. Imyitozo irakomeje, yaba ari ku basirikare ndetse no ku basivili, cyane cyane abidaje n'abageze mu cyitwa Wazalendo. Yego, bigaragara ko mu by'ukuri Bwana Rio, ibi bintu bifite uburemere ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cyane cya Kongo kandi kigaragara cyahise n'intambara. Bari gukora rero imyitozo n'ubundi navuga yuko iremereye mu mashyamba agiye atandukanye. Hagiye harimo utuzinga tw'abasirikare n'ubundi ubona yuko bagamije kureba uburyo bwose ngo bagaba ibitero bibiri imbere. Ni ukuvuga ngo iyi myitwarire y'ingabo za FARDC yego irakomeza kugenda kandi igira ingaruka ku buzima bw'abaturage, yego ku kigero cy'uko ubona yuko abaturage bamwe bashobora no gukomeza guhunga, kuko iyi Bukavu n'ubundi barimo baragaragaza yuko batizeye yuko isanisariro hari bukomeze kugenda haba umutekano. Barabona yuko isaha n'isaha ahantu hashobora kuba ibintu bibi cyane. Yego, dukomeje n'aya makuru rero Bwana Marc Korani, leta yatangaje ko izishyura izangijwe n'ibisasu byarashwe mu Rwanda bivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibi bisasu byatewe n'igisirikare cya Kongo FARDC ku bushake mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko abantu 16 bapfuye, abarenga 130 bagakomereka, mu gihe inzu zisaga 280 n'amashuri 7 bizangiritse. Umutungo wangiritswe ubarirwa muri miliyoni 257 z'amafaranga y'u Rwanda. Mukurarinda yavuze ko nubwo u Rwanda rushobora kurega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mategeko mpuzamahanga, abaturage batagomba gutekereza icyo cyemezo kugira ngo babone ubufasha. Leta izishyura 100% ibyangijwe, harimo gufasha abatakaje ababo muri ibyo bitero. Yongera ko umutekano wongeye kugaruka mu karere ka Rubavu kandi ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa. Yemeje ko u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba zo kwirinda no gushaka amahoro n'umutekano mu karere mu buryo burambye. Ni mu gihe rero Bwana Marc Korani ngira ngo dukomeze turebera hamwe n'ubundi ku zindi axis z'urugamba. Isake urugamba rwararangiye. Isake urebye nta rugamba rudasanzwe rukihaba Bwana Rio, kuko nare zafaranga zakamira umutekano. Ibice bya za Mubambiro birinzwe n'ubundi n'intare zafarambwe, nubwo hakirimo abasirikare ba SADC, ariko mu makuru dufite bakaba bagomba byanga bikunda
kugira gutya bagataha dukurikije amakuru turi kugenda twumva turuka mu bihugu byabo kugira ngo bumvishe ko na South Africa hari ukuntu yagaragaje mo gakeya yuko isaha n'isaha bashobora kuza gucyura abasirikare babo. Yego. Sake wavuga yuko ituje ndetse n'abaturage bwana rero bakaba barimo bahataha, bari bamwe bari kuva mu nkambi rwose bari kuhataha mu buryo bugaragara. Yego, dukomeje rero n'aya makuru bwana Omar Shukrani, nyemerera tuje ku rwego mpuzamahanga turebe icyo diplomasi iri kuvuga ku bijyanye n'ibiri kuba, turebe cyangwa se tugendere ku zatangajwe na perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'uburayi aho yagize icyo atangaza. Ubwo noneho turagaruka turebera hamwe na za Warikare ndetse na Rubero uko bizifashe. Perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'uburayi yavuze ko yizeye ko mu nama igiye kubera i Dar es Salaam muri Tanzania hazaba ibiganiro byubaka kandi ko igisubizo kirambye ku mahoro mu karere kigomba kuboneka. Uyu yitwa Antonio Costa yavuze ibi ubwo yatangazaga ko wa gatatu yagiranye ibiganiro kuri telefone na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro by'i Dar es Salaam bizatangira ku munsi uyu munsi ku wa gatanu, ahari buze kuba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri. Ku wa gatandatu hazaba inama y'abakuru b'ibihugu. Ku wa mbere w'iki cyumweru Perezida Dr William Ruto yatangaje ko abategetsi barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda, Samia Suluhu wa Tanzania, Hassan Mohamud wa Somalia, kongera na Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bazitabira iyi nama. Abategetsi b'ibihugu ntabwo ubwabo baremeza niba bazitabiriye inama, ariko nta uranahakana niba tazanayitabira. Antonio Costa avuga ko yabwiye aba bategetsi b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko atewe impungenge n'uko ibintu bizifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa ko icyo yizeye ibiganiro by'inama yitwa ko izahuza abategetsi b'ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba ndetse n'iby'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC bizatanga umusaruro. Ibiro bya perezida w'u Rwanda byavuze ko mu kiganiro cyabo Perezida Paul Kagame ndetse na Costa bemeranyije ko hakenewe ko impande zose zirebwa no kubona igisubizo zigomba gufata inshingano kuri iki kibazo, bivuga ko ari urusobe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'uburayi wasabye M23 guhagarika imirwano, unasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 ritangaje ko abategetsi b'intara y'Kivu y'Amajyaruguru bashyizweho aho bagenzura mu gitondo, Corneille Nangaa yasinye itangazo rishyiraho umukuru w'umujyi wa Goma ndetse na za komine zigize. Iri tangazo rishyiraho Katembo Ndalini Julien nk'umukuru cyangwa se meya w'umujyi wa Goma wungirijwe na Ngabo Desire. Ni mu gihe komine zigize umujyi wa Goma naho bashyizeho abayobozi, aho uwitwa Mukadisi Nirere Helene yagizwe burugumesitiri wa komine ya Goma, ni mu gihe Bikuru Crespe yagizwe burugumesitiri wa komine ya Kalsimbi. Nk'abakuru ba komine ebyiri zigize umujyi wa Goma hari uwitwa Kalumu Sabo nka burugumesitiri wa komine Kirumba. Komine Kirumba iri mu majyepfo ya teritwari ya Rubero aho bibaha bahagenzura. Akaba rero ari abayobozi bagiye bashyirwaho mu gihe umutekano kuri ubu ngubu bitangazwa ko uri gucungwa neza, ndetse bikaba rero bikomeje kugenda bimera nabi. Bwana Omar Shukrani, ndagira ngo ukomeze tubwira mu bice bya Warikare Rubero bihagaze gute? Wambwiraga ko Gideon Shimalayi we akomeje gutegura abamayima yayoboye ba NDC Nduma, bihagaze gute? Nuvangorega bwana yo mu bice byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibice bikikije ibingibi intare za Sarambwe. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo barimo Wazalendo FDL n'abandi abagiye barokoka intambara bari gukomeza kwikusanya, kuko barimo baragenda bakomeza kubona ikintu cyitwa navuga amategeko n'amabwiriza aturuka mu bayoboye urugamba. Yego. Guhera Kinshasa gukomeza kugeza n'ahangaha neza muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Riyo. Yego. Bari gukomeza rero kugaragarizwa yuko ngo isaha n'isaha bagomba gukomeza kurwana. Rero aho buri wese cyane cyane abayobozi ba Wazalendo
bitewe ngo n'amafaranga banakomeje kugenda bahabwa na guverinoma mu buryo butandukanye. Yego. Kuko bamwe bari batangiye abazarendo bamwe bari batangiye kubacika, batangiye kwitahira, none batangiye kongera kubamenamo icyitwa amafaranga ngo n'ubundi ngo bakomeze kwitegura intambara, ngo ntabwo ari igihe cyiza cyo kureka intambara, ngo haracyari kare. Yego. barimo rero barabikora, nibyo rero birimo biranabera ntangaza wari kare. Bigaragara ko bwana ariyo n'ubundi umugambi mu by'ukuri ugihari. Umugambi uracyari wo gukomeza kugaba ibitero za warikariyo, za Rubero, muri ibyo bice bya Beni, ahantu hose mbese hato cyane cyane hasigaye hadafashwe n'intare za Sarambwe, hose haracyari organization y'imirwano ikomeye cyane, ibintu ubona yuko mu by'ukuri bidateje impungenge ku rwego rwo hejuru. Yego, dukomeje rero n'andi makuru ngira ngo bwana Marsh Kurani, urabizi ko Uburundi bwagize uruhare rukomeye mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bohereje abasirikare gufasha FARDC. Rero abarundi batangiye kwamagana President Ndayishimiye. Uranyemerera nsome iyi nkuru nyibwira abadukurikiye, ubwo turagaruka noneho nawe utubwira nibiri kuba ku basirikare b'Abarundi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu Burundi bamaganye President Evariste Ndayishimiye. Na amashyirahamwe y'Abarundi atandukanye akorera imbere mu gihugu cy'u Burundi yumvikanye ari kwamagana ubutegetsi bw'iki gihugu ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu cyabo zoherejwe kurwanya umutwe wa M23. Na amashyirahamwe arimo AKPS Place, Falcon F ndetse na Akopa Burundi ashinzwe guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'ayandi yafashe iya mbere mu kwamagana intambara ingabo z'iki gihugu cyabo zoherejwemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cy'iki gihugu guhangana na FARDC, gufasha FARDC guhangana na M23. Nkuko bamwe mu bayoboke bayo mashyirahamwe babyiganire n'itangazamakuru bumvikanye bavuga ko batewe impungenge n'iriya ntambara iri kugenda isatira u Burundi, ngo kuko umukuru w'igihugu cyabo aheruka kubitangaza, akaba yaravuze ko u Rwanda runyuze muri M23 ndetse na Red Tabara rushobora gutera igihugu cye. Aya mashyirahamwe kandi yashinje u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23. Uwitwa Isaac Bakanibo ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika iyi nkuru yagize ati, tubabajwe n'abantu barimo gupfira mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi dusaba President Evariste Ndayishimiye kutivanga muri iyi ntambara. Undi wo muri aya mashyirahamwe witwa Kwizera Prive yagize ati, ishyirahamwe ryacu Falcon F mbere y'umuvugizi rifite amakuru u Rwanda ruri inyuma y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kwizera akaba yarahise asaba ibihugu bindi gukora iyo bwabaga bikarangiza iyi ntambara. Gusa nubwo avuga ibingi, u Rwanda kenshi rwagiye ruvuga ko nta ruhare rufite muri iyi ntambara, dore ko nta n'ibimenyetso abarushinja bagiye bagaragaza. Ishyaka ryitwa MCP rikorera mu Burundi ryatangaje ko badakeneye ko intambara irimo kubera muri Kivu y'Amajyaruguru izava yerekeza mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka witwa Juma Omari avuga ko biteguye gufasha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukumira ibitero byo kwibasira igihugu cyabo. Muri iki gihugu cy'u Burundi abategetsi bacyo benshi bagiye bashinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe mu moko y'atatu uheruka gufata umujyi wa Goma, gusa u Rwanda rwagiye rubihakana. Ni mu gihe rero iyi ngabo z'u Burundi zari zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cyaho kurwana no kurinda umujyi urimo Goma, Sake, Minova na Bukavu. Ibyo bice byinshi bimaze kuba byakigarurirwa. Ni mu gihe rero kugeza ubu ngubu bitangazwa ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa ku rugamba. Bwana Marsh Kurani, bimeze gute? Wambwiye utari abatangiye kugenda bahunga berekeza Bukavu, by'umwihariko abari bari muri kare, byo byifashe gute? Ngo bwana ariyo abasirikare mu Burundi bari mu bantu bari kugorwa n'urugamba muri iyi minsi ku rwego rwo hejuru mu buryo bugaragara. Yego. Noneho aho ibintu bigeze ukabona yuko mu by'ukuri batangiye gucika intege ku rwego rwo hejuru, kugira ngo wakomeje kugenda wumva amagambo akomeye cyane, wakomeje kugenda wumva uburakari bwabo ndetse n'uburyo bavuga yuko bagiye bategekwa cyane cyane kuza muri iyi ntambara mu buryo bwabo batizeye cyangwa se badashaka ko bakabaye bayizamo. Yego. Rero ibi bintu byakomeje kugaragara ko aba basirikare b'u Burundi ngo bazakomeza guhunga mu buryo bugaragara, kuko
twabashije kugenda tuvugana mu bihe bitandukanye yego batubwiye yuko rwose ngo babona neza yuko urugamba rugoye rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bamaze gusobanukirwa ko nta kintu kizima bari kurwanira kuri ubu butaka rero benshi rwose byakomeje guhunga amakuru dufite harimo bamwe bari kwambuka ndetse n'intwaro zabo bazitaye abandi bikanavuga yuko barimo barigira muri za Leta Itabara imitwe n'ubundi ifite uruhare mu guhungabanya umutekano bw'u Burundi cyangwa se n'ubundi n'impinduramatwara mu Burundi nabo niko baba bavuga bwana Riyo yego rero bakavuga bati igihe kirageze kugira ngo tugaragarize igihugu ko imirwano turwana natwe ubwacu tutumva tutayishaka ni situwasiyo navuga rero yuko irimo iragora bikomeye cyane leta ya kiriya gihugu cy'u Burundi bigaragara ko gukomeza kuzajya bahora bohereza abasirikare byatangiye gusubirwamo abasirikare babo nyine biragaragara yuko batagishaka na gatoya kurwana n'intambara yego nibyo bwana Marshwa rero tugana ku musozo w'amakuru yacu ntabwo twabura kutavuga ibiri kubera iminembwe naho aho hari abavandimwe badukurikira baba bakeneye kumenya amakuru yaho mu minembwe naho hari kugenda hakomeza kugenda hategurwa igisa n'intambara ariko nanone ukabona yuko twirwaneho ni bamwe mu bantu b'ingirakamaro ku rwego rwo hejuru umutekano hano za minembwe yego rero ikigaragara muri organization bafite n'undi harimo gukomeza gucungira umutekano abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya dore ko muri iyi minsi barimo baragenda ngo bitwa abanyarwanda noneho nta n'ukitwa umukongomani yego ariko rero ubu ngubu bigaragara ko nyine ubwo FARDC ikomeza gutegura ibitero bitandukanye ariko intare za Frango nazo iyo zibimenye bihita bigenda neza cyane kubera yuko organization yabo ifite n'ubundi ishyira umutekano hafi y'abaturage bakagerageza nyine urebye bari kugerageza byibura gukora ibishoboka byose yego bwana Marshwa reka tugushimire dusoreza ngaha urakoze cyane dushimire n'ababanye natwe murakoze cyane bwana Riyo